kodwa into eyona isonto yamadoda kodwa isiqale izosabekwa kunina niyasemukela ukuthi leli bani lamhla lonakala ngolibuza kunina nina madoda noma nina nhlayisuthi kodwa niyaqhubeka ningumgodi uligqiba leli bandla ikhuza izolo namhlanje nakusasa kuyafana lento kaShembe wathi uShembe ngeke iphele zophela zonke izinto mhlawumbe kodwa yona ngeke iphele ningathi imali la bese nifuna ukusatsha kodwa manje azidakeni ukuphathipa ngiyabona amaphoyisa bayonsene iphatha ke manje abantu iphathela lesontweni ngoba lesontweni sisabelelo isiphu iBhayibheli asisempini la sibalekile lapha eplathini senza la esontweni nakhona esontweni kutsenza ukuphasa kwami sobalekile lapha kanti abaningi iphathi wethu badukile alahlekelwa yona benza akasazi okuyimuphi la abaningi futhi abasonti bahlele ekhaya nabaduki ibandla futhi ngiyabazi ukuhlele ngomsebenzi wethu ngiyabazi angifuni futhi ukukhathaza ngabo ngoba lento zagombela ngeke wenze into la akufanele ukhohlwe usuku wafika ngalo ekhaya akufanele ukuthi ukhohlwe la ekhaya wawulethe yini hayi angikhosi madoda kodwa ngiyampromote umuntu wayesezizwe nayo sizakwazi ukuphilisa hayi akaye ukuvula mhlawumbe isigodlwana kubo noma inkonzo yakhe kubo ngoba la ophilisa yimina yelithi minister sikaShemba sikude silapha phakathi kwaManazaretha umuntu wayibiza ngomthombo othembekile wangaphakathi elesonto emarumeni uyawudayisa ukuthi sibulo wakho ungaholi mina ngifisa ukuthi phakathi kwaManazaretha khayele izimoya okuzwana ungabi khona ukujahana ungabi khona futhi ungezwani ngamazwi lana akube khona uthando phakathi kweNazaretha nelinye pheleze umoya uthi ubabamkhulu maNazaretha ngenikhumbuza kade thume abantu sebeziba babili abawona maNazaretha uthi niphumile endleleni yakhe uthi angizange ngayo yonke indlela ukuthi ngilibuyisele masela amaNazaretha kube yilowo nalowo okhona la ayibuzi ukuthi ngabe ngisekhona yena ngaphansi kwethiwo lakhe noma kade ngaphuma ngoba la ekhaya kuyaqhuzuka kodwa ekhaya bayakwazi abantu ukupenda ngapende omhlophe uzigcine usukufanele lo penda omhlophe uzokuthi hayi vele kumfanele lokho into endala-ke inasephakemeni okwenziwa lokho abantu bahlangana ngeyindoda bese bayipenda ngento izigcine lento isifanele yinye phela into efanele uyazi nawe ekhaya ukuthi njengoba nibaningi nibangaka anilandwa ngendlela ey'hlukahlukene kuthi mhlawumbe landokini kwathiwani abayokuthumela ekhaya ngoba uzokhohlwa ukuthi uzowenzani ekhaya uzofuma njalo enjengashembe nokubona nje abaningi phathi ukuthi badidekile badukile abasazi babezenzani la noma kuyasonto bayisontweni noma khalisimba bayiguqile kanti bangathi kumakhala ilento yinsimbi esikhumbuzo awuguqeli mina uguqela abakini abakuthuma la ungenza ukuthi uguqela mina ukukholwa kulula kodwa mawusubhekisile kulukhulu labo bantu abafikayo uma ngabe thina amaNazaretha abadala bakhala insimbi singaguqi bazofundani yini abazoyazi labantu bazoyazi vele insimbi ayiguqelwa kanti labantu abafikayo balandwe uShembe la ebalande khona ninabantu bamukele nibafundisa umthetho wale ekhaya ungabi nenivula indlela eshathini uyabona bangasekuphela ukungezwani kuphele namanga esontweni ungakhula kakhulu uNazaretha kunalokhu hayi niyabona abantu bangena
sikhuluma manga thina esiphambili nabo zobona ukuthi hayi kukhulunywa manga labo bakhuluma manga abantu abangafunakali akhona amanga afunakalayo aphilisayo khona futhi amanga abulalayo waba ukhuluma amanga ngomunye umuntu oyikholwa esemdumela amanye amakholwa uyafa lo muntu enhliziyweni asithandane amaNazaretha sibe munye ungajabuleli omunye wenu ukuthi uyile emnyule kwenu kwakhe umakhe umndozi uhambe naye umakhe aze nabe nokuthokoza ukuthi ngisathandwa bengasenalo ithemba ukuthi ngiyathandwa ilolu thando lufuna lwakhe esontweni-ke lolo ngoba phela basizela sizele lona uthando nokukhandwa sibuyise endleleni nokuba muhle nje emoyeni ube nomoya omuhle kuzothi ushaye isilima senkosi lesi uyabona makuthiwa isilima senkosi ngeke sona umuntu odlisana ngohle ngoyamuhle odawo ngidlala ngomuntu wami ngisilima sesizilana kodwa bawuhlakaniphile uhlakanipha kufuneke libandla ngiyafisa ukuthi nenze okuhle amaNazaretha ukukhulu uMnazaretha ube ngangentangakazi ube ngangenani ngoba phela masana lento yethu siyaphinde siyithole impilo ngayo kodwa ke izolo besiphathisa ubayede ubani waphathisa ubayede emhlabeni ukuthi uyabheka wena yebo bathana kahle ngabantu anyawo lokudlala mina ngantshela mali iphathe kahle lento sosafikayo nani ngoba uShembe uyafundwa bayamaza abantu uShembe kodwa bakude naye bayamfunda uyabona nje eZimbabwe baseZimbabwe nokubonga amasenti phezulu amasenti manje ngelila siyabona eZimbabwe sengiphetha-ke bantwana baNkulunkulu ngicela-ke nihloniphele abantu abagcotshiwe abamele ukuthi bame phambi kwenu ngicela nibahloniphe nikulalele abakushoyo nikwenze ngoba laba bantu laba babegcotshiwe njengabe befundisa nje bayisandla sikaShembe sokukhosa mayengeke uShembe yibona bakhona ungabeyi umphathane nengoba yobina abanizalayo umfundisi nguye la nawenizayo futhi ungenisa uye umfundisi akongenisa kwelizayo maye umfundisi abantu nongenisa kwelizayo athi uyakwazi manje uma umaye emhlabeni naye lokweya kwelizayo asibathandeke bese ngicela kaManazaretha ukuthi nenze okuhle phambi kwabantu ukuze bakuthande uMnazaretha babonelekile ukuthi kumnandi kanjani uba yiNazaretha